gözümü, çarçaştım suyunu. Sen bu olsan benim için, kızım çok bu günü. Sen bu olsan benim için, kızım çok bu günü. Hazır olsa sahnada geografiya, ekologiya, jana turizm fakültesinin mıhtı studentleri tarafından tayyorlangan Paul Rattu Yeremet dil sahnada.
Ал эми азыр болсо биз бүгүнкү концертибизди уюштурууга, сынабыбызга уюштурууга көмөктөшкөн демеушүлөрүбүздү айта кетели. Mega Life компаниясы, Mega Life International компаниясы бир гана сиздер үчүн Мерекей жана ошондой эле Кыргыз Улуттук университетинин ректораты, Конфуций институту аны менен биргеликте Бириккен профсоюз Кыргыз Улуттук университети, спорт агенттиги жаштар иши менен боюнча дейт. Ал эми бизде жакшынакай өзгөчө бир суроо бар. Айгерим деген кызыбыз, бул жерде Айзада деген кыздын телефонун сурап кеткен экен. Ал күтүп атат бул жакта. Анан Айзада ошо Айгеримди келип койсо дейт да. Эгерде бул жакта залда отурсаңыздар, келип телефон берип койсоңуздар. А биз болсо концерттик программабызды улантабыз. Кесиптеш. Албетте, демек күттүрбөңүз. Аны эмесе сахнада көп жылдардан бери, көп убакыттан бери дагы ушул университетибизде жамбыл төктү деген ыры менен популярдуу болуп келген, көптөгөн мыкты ырларды аткарып жүргөн Эйчбек Талантбеков чыгармасынын аталышы «Я встретил девушку». Эйчбек Талантбековду тосуп алабыз. Я встретил девушку.
Какая прекрасная песня. О, девушки, во все века вам серенаду посвящали и вас носили на руках. Из-за прекрасных ваших глаз ломали мушкетеры шпаги, поэты тратили на вас десятки тысяч тонн бумаги. Шло время вечной свете, и вы теперь уже не те. Но разве есть у нас причины вас славным полом называть? Ведь вы давно уже мужчина, ведь там, как я, как и он, ни в чем не стали выступать. Большого здоровья! Анамесе, наушыл орысшадан мен де орысша сөйлегім келіп кетті. Аны айбеттіңіздер. Анамесе, кейінгі ай бейге бей тоғын сахна шақырамыз. Өзгүрчі бейменен өзгүрчі сахнамыздың төрінде. Алшамыздар болсын.
жаранда қалыстар тобы бұл жаққа жиынтықты алып келгенше сіздермен біргелікте сынақ қылабыз. Сіздермен біргелікте ойын ойлау. Ким менен бұл жаққа шығып ойын ойым десе, бұл жаққа шығыңыздар, сахнаға. Қол жауап қойыңыз, бізден мырзамызға, айымызға, дағы қалушылар бар бі? Ушыл алып алушы менен жыны ойнайды әлем деген. Шыға беріңіздер, аябай көп шыға беріңіздер, көп шыға беріңіздер болады. Siz içine yaşanan olmalar kendisisi. Cihil izdivatta dedim de özüme. Yapaylarında. Gelmişler. Çıkmazlar. Ooo, ay koyayım. Gelizler, bolca boştan durmaydı var. Anlatsın. Так, ошондо келиңиз кошулганыңыз тез-тезден. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бул койду ушинтип санайт, адамды санабайт, да, кечирип койгуңуздар. А биз болсо молекула деген оюнду билебизби? Молекула деген оюнду билебизби бардыгыбыз? Физиктер, химиктер аябай жакшы билсе керек, а? Плюс менен плюс таркылышат, минус менен минус түртүлүшөт. Ал эми плюс менен минус болуп калса, бири-бири менен түртүлүшөт эмеспи? Келиңиздер, анда давайте будем играть игры молекулы, знаете, да? Музыкант, позитивдүү музыкаларды берип турасыздар, а биз круг болуп бийлеп турабыз. Мен канча санды айтсам, ошончо сан менен биргеликте туруп кучактап каласыздар. Балдар, кыздарды кучактап, макулбу? Кыздарды. Балдарды эмес. Кыздар, сиздер балдарды кучактап, макулбу? Жигиттериңиздер отурса эч нерсе болбойт. Мейли. А кыздарыңызго сизге жетпей калат бекен. Биякта ойлонуп атат, мага кыз жетпей калат го деп. Кол чаап коюңуздарчы. Анда круг болсо, тоголок болуп тура алабыз. Тоголок болуп, круг встаём, давайте вместе. И позитивная музыка давайте, пожалуйста. Давайте все танцуем. Вместе танцуем позитивнее. Ай, тамағы ішін кермеді, билемейсіңдер бе? Обратно, начали. Опа. Мы волоком, тусуем. Может, меньше? Хоп. По 5 человек. Пеш-пештен тұрып қаламыз. По 5 человек. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Азаматсыздар, қайда баштайбыз? Біргелікте қоштап қолдап тұрамыз. Молодцы, еще. Голову не потрясем. 8 кишиден. Болыңыздар. Бүтті. Ай. Митинг болуп керек, митинг абайлаңыздар. Ай. Abi, өтө эле гиперактивный биздин молекулаларыбыз го. Келиңиздер. Сиздер тилекке каршы не гиперактивный экенсиздер? Кол чабыңыз, орындуктарга орун ала берсеңиздер болот. А мы продолжаем тусуем еще. Музыку, пожалуйста. Математика окуду бара беле? Бул жакта бирден десем келип туруп кыздар менен балдар кучакташып атат. Уя анча эл көрүп атат. А биз босоландабыз, позитивдүү бийлей турган музыкалардан коюп берсеңиз, Все вместе танцуем, зажигаем. По 7 человек. По 7 человек. 7
жетиден. Аны қойып. Давай, жети. Ай, не кричи, пожалуйста. Ай, иди сюда. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болып кетірсен. Давайте, бірінші қылан. Короче, Кыргызстандың бюджетін үшін төлі ордай береді, да? Так, получается, вы выходите здесь. Стойте, вы выходите. Так, поскольку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7. Давайте, выходите. Двое лишние. Красная шапочка. Выходите, пожалуйста. Значит, полностью уходите. Барыңыздар кетесіздер. Рахмат, рахмат білдіреді. Орындық орын ала беріңіздер. Қол жауап қоймайсыз ба? Вы сказали по 7 человек, но у вас было, к сожалению, 9. А мы продолжаем. Самые талантливые. И музыку студию, пожалуйста. От души. По 3 человека. Сізді қош қойды ғой? Не қош қойды? Я. Емне болып қалды? Ашық болдым. Ашық болып қалдыңыз ба? Рахмат, ашық болғаныңызға қолшаулар болсыншы. А мы продолжаем. Келіңіздер, бұл жаққа жақынырақ келіп олыңыздар. Жақынырақ, на сцену. Ну, людям ближе, давайте. Участники, слушайте меня. Давайте вот сюда станьте, чтобы поближе. Музыку, пожалуйста. Молодец. Хорошо, Марая. 3 мырза билік болып тұр, ұялмайсыңар ғой. Аңыз тілі көңіштер қоймайды. Кыргыздар қойыш керек. Бұл тамаша, это шутка. А мы продолжаем музыку. По 4 человека, по 4. Не буду. Бяха келгилечи? Бяха келгиле. В таком же виде. Пойдемте сюда. Пойдемте. Бұл қызды айбой құшақта шоқ тұрайы. Сізді... Кім лишнее? Төрт. Сіз лишнесіз. Жоқ, сіз ортасында тұрғансыз. Әне жақпай қалды мырзалар. Шақта бұл жүрдіңіз шырт-шырт болып беттіңіздер. Жалым болып жүректі. Келіңіз, елге жамбашыңызды көргізбейіз. Сұлу жамбашыңыз бар екен, жақты мана. А біз болса, киіп шығады. Ай, келіңіз, анда сізге қол жаулармен ұзатып қойылы. Рахмат, орындықтардың олғалы десеңдер болып. Мінеки 4 біздің таланттарымыз бар. Азыр 4-өңіздің талантыңыздарды көргізесіздер. Сіз шекесінде тұрған мырзам, ісіміңіз, атыңыз кім? Сыймық. Сіз қайсы талантыңызды көргізесіз? Не дейсің? Талантыңызды, мен емес, талантыңызды көргізесіз. Майлы. Майлы деген талант бар. Майлы деген талант не деген талант? Деген талант. Покажите свой талант. Это конкурс талантов. Анда бұл мырзамыз, сіз тепе жаққа тұрыңыз. Азыр бұл мырза жана қызсын алғандар бар ғой. Ошолар подиумда басып келе жатқан тура көргізесіз. Мақұл ма? Поддерживаем его. А музыку.
Emniyege келсеңіз, таластық емес пе? Таластық емес пе? Ақтықсыз. Мен ойлаудым еле кішкене мода кетіп бара жатқан таластық болады депші. Бірақ андай емес екен. Рахмат, орнына тұра беріңіз. Давайте продолжим. Как вас зовут? Айзек. Я не знаю. Давайте, тогда бізде талантымызға дүркіріп олжаулар болсын дағы биле берген. Давайте поддержим. Мындай ғой, мық сұрайым деп билейсіз ба? Үйіңізді көбінше мық қалады ұқсайсыз, Жоқ. Клубта мық қағасыз ба анда? Қуармаймын да. Жоқ, мындай позаларыңыз клубқа ұқсаған екен, Рахмат, разышылық білдіріңіз. Мачо, өзінчелер бодибилдинг. Мистер бодибилдинг 2016. Келіңіз. Жвачка, чайнайм, бәрін? Келіңіз сәнді. Атыңыз кем? 70, а мен атым 80. Рахмат 90. 70. Қайсы талантыңызды көргөзіп бересіз бізге? Может, бодибилдинг көргөзіп бересіз? Лезгинка билеп берем дейді. Музыкант, лезгинка бар ма? Барлығыз біргелікте қоштап қолдап тұрамыз. Лезгинка билеп береді екен. Қандай деңгейде билейді? Азыр біргелікте ашып береді. Музыкант, қандай дейсіз? Кеттік, е? Давайте поддержим. Рахмат. Разылық білдіріңіз. Қол жолы болсын. Келіңіз, арық ішінде бұйырғудай айымызға сөз берелік. Атыңыз кім? Ажар. Сіз қайсы талантыңызды көргөзіп бересіз? Билеп берем енді. Жоқ, билеп бермейсіз. Ажар, азыр сіз Қырғыз ұлттық университетінің периси сынағының 2017 жылғы қатысып отырсыз. Позиумда тетақтан бері басып келесіз дағы, мындайдан айланып бардығын өз статистика қанша барып қайры бардығын өз тағынан мындай поза көргөзіп тұрып, анан бұл жаққа келіп қаласыз. Қолдап тұрамыз ба? Музыкант, бізге жағымды позиумға. Ажара, номер 8. Рахмат, разышылық білдіріңіз. Кимisi көріп жақты? Ажара, Ажараға бұл чоңыр болсын. Анан 3 мырзаға менің атыма сахнаның артында арбетіңіздерді бетіңізден бірден өп бол, Анан, Рахмат, разышылық білдіріңіз. Орындарға орын аласыңыздар болады. Құрматтуу қонақтар, демек, сіз күткөн, біз күткөн мүнөттөр келди. Азыр бүгүнкү биздин сынагыбызды өткөрүүгө көмөктөшкөн демөөрчүлөрдү айта кетели. Мегалайф International компаниясы, Мерикей косметикасы, Кыргыз улуттук университетинин ректораты, Конфуций университети, Бириккен профсоюз жана Жаштар иштери боюнча спорт агенттиги. Мына ушул биздин колдогон инсандарыбызга жана көптөгөн органдарга кол жабуулар болсун. А биз болсок
жиынтықты оқыңыздар келіп атабы? Алғаш жиынтықтарды оқыш үшін қыздарды шақырып аламыз. 9 талапкерді сахнаға шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Анда десе, біздің қатысушылар сіздердің алдыңыздарда. Қолшауыңыздан және тосып алыңыздар. Жүсіп қаласағанындағы Қырғыз ұлттық университеті сұлуларына дүркіреген қош болыңыздар болсын. Biz болсын, баяғы мен мұнша сұлуын арасында өзімді гүл сездірам. Анкені 9-ы менің жалбырағым болсын, ортасында гүл болып, мен дағы
жакшылык, бактылуу мүнөттөрүндө эстеп турган учурум. Ана билесизби, кесиптеш бүгүнкү кечени өткөрүүгө көмөктөшкөн демөөрчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетели. Алардын ысымын атап койсок, кыргызда жакшы сөз бар. Атын атаса кото сүйүнөт. Биздин демөөрчүлөрүбүз Mega Life International компаниясы, Мерекей косметикасы, Кыргыз Улуттук университетинин ректораты, Конфуций институту, Бириккен профсоюз жана жаштар иштери боюнча спорт агенттигине чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. А биз болсо сахнага албетте биз жыйынтыктоочу бөлүккө келип калдык. Анда эмесе жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдүн астында жалпы биздин 9 катышуучу эң сонун номинациялар менен, эң мыкты белектер менен, эң сонун мыкты сонун сюрприздер менен албетте сыйланмакчы. туура айтасың. Ал эми эсиңиздерге сала кетели, ардактуу куттуктоочулар, гүл кармап тургандар. Биз белекти берип, бардыгын тапшыргандан кийин гана сахнага чыгыңыздар. Антпесе бул жерде бардак ош базар болуп кетет. Биз өтө маданияттуу адамдарбыз да, ошон үчүн маданиятты кармап, качан ар бир кызды куттуктап, биздин калыстар тобу чыгып кеткенден соң сахна сиздердики каалагандай гүлүңүздөрдү берип куттуктасаңыздар болот. Ай биз болсо дүркүргөн кол чабуулар менен калыстар тобун сахнага чакырып алууга уруксат этиңиздер. Колдоп коштоп турабыз. Элиңиздер аңызда болсо. Сманбеков Ильган Камашевич, Карабеков Абдыган Владимирович, Эркинбек кызы Акылай, Намазбекова Рыскуля, Анжелика Бекбулиева, Раушан Кенчебаева, Таттыбүбүбүз Самидин кызынан турган биздин легендарлуу калыстарды озга дүркүлөр кол чабуулар болсун. Анан жанында турган айым 2015 Жусуп Баласагын атында Кыргыз Улуттук университетинин сулусу Бактыгүл Таласбек кызына кол чабуулар болсун. Сөз кезегин узатабыз. Анда эмесе 9-чу, 8-чи, 7-чи катышуучубузду бул жакта сыйлоо үчүн сөз Кенешбекова Раушан Капасовнага берилмекчи. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, катышуучулар. Бүгүнкү мисс күнү абдан ийгиликтүү аяктады десек болот. Бардык кыздар өздөрүнүн мыктылыгын көргөзүштү, өздөрүнүн болгон аракетин кылышыпты. Биздин Мерекей компаниясынан кичине болсо дагы белек бардыгына бар. Рахмат. Мерекей компаниясына биздин официалдуу демөөрчүбүзгө кол чабуулар болсун. 9-чу, 8-чи, 7-чи номурдагы биздин катышуучулар. Келиңиздер, 9-чу жана 8-чи номурдагы кыздарыбыз сахнага чыгып койсоңуздар. Химия жана химиялык технология факультети Умурзакова Айдана. Ал эми башкаруу жана бизнес факультети Жумакадырова Саламат. Анда эмесе кийинки 7-чи биздин ошол катышуучубузду сыйлап койсок, 7-чи катышуучубуз ал эми 6-чы, 5-чи катышуучуларды сыйлоо үчүн Эркинбек кызы Акылайды сахнага чакырмакчыбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү сынактын катышуучулары, күйөрмандар, калыстар жана жалпы окуу жайдын студенттери. Бүгүнкү сынактын катышуучулары
эмесе 4-орунду кийин тапшырарын азыр Айзада айтыңыз Merry Life компаниясынын атынан Карабеков Абдыганы Мажидовичке сөз берилет. Урматтуу катышуучулар, урматтуу күйөрмандар, урматтуу жюринин мүчөлөрү. Бүгүнкү күндөгү ушул Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин ушул сиздер көргөн конкурс, сулуулардын конкурсу бул эң алдыңкы жогорку деңгээлде өттү десек болот да. Bunu organizat kılıp atkanlarga, ошонун ичинде ректорга, Чынара Өсөнбековна, жана уюштуруучулардын бардыгына мен ыраазычылык билдирем. Биз дагы ушул конкурска чыгып, жюри болуп бериңиздер деп өзүнүн берекеттерин бергенге мүмкүнчүлүк бердиңиздер. Сиздерге дагы чоң рахмат. Урматтуу конкурсанттар, сиздерге компаниянын атынан белектер берилет. Кол жаап коштоп турабыз. Өзгөчө белектерге өзгөчө кол жаап алсынчы. Келечекте ушундай конкурстарда жеңүүчү болушуңуздарга баарыңыздарга тилеймин. Ден соолуктарыңыздар жакшы болуп, ушул биздин продукцияларды колдонуңуздар. Бизде косметика ден соолукка пайдалуу. Сиздер ар дайым ушундай жаш, ушундай өзүңүздөрдү сактап турганга ылайыктуу, ошого жардам бере турган косметикалар, продукциялар колдонуңуздар, ден соолугуңуздар чыңалыңыздар. Баарыңыздарга көңүл буруңуздар. Рахмат. Рахмат. Merry Life International компаниясына чын элизден ыраазычылык билдиребиз. Анткени демекчилик көргөзгөндүгүңүз үчүн абийсыздантабыз. Анда эмесе кийинки сөз кезеги Калыстар тобунун төрагасы, Токтогул Абдымаматов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрынын жетекчиси Темирлан Усманбековго берилмекчи. Келиңиз агай. Рахмат. Урматтуу жерде отурган күйөрмандар, ата-энелер, студенттер, агайлар, эжекелер, жана биздин катышуучулар. Бүгүн жакшы байрам болуп отурат. Анан эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен баягы төрага катары бүт бардыгына 5 койдум. Анткени биринде жок сапат, биринде бар экен. Ар биринин көзү күйүп турат. Ар биринин жан дүйнөсү күйүп турат. Ар бири бири-бирине окшогон бир касиеттерге ээ кыздар экен. Ошондуктан мен бирөөнү кем, бирөөнү артык көрө алган жокмун алтындар. Анткени ушу 9 кызыбыз тең. Анткени 9 кызыбыз тең тарбия көргөн, билим алган, келечекке умтулган, кыргыз элин, кыргыз жерин баатырларча сактай турган, намыска тура турган кыздар экен. Ошондо мен бардыгына 5 деген баа койдум алтындар. Келечегиңер кең болсун, сапарыңар байсалдуу болсун. Анысында мына ак чач, мен убакыт илгери ак сакал коюп алчу да, мен аны ак сакалы менен ак чачыма кем артык көрүүгө мүмкүн болбой калды. Анткени булардын баардыгы менин өзүмдүн кыздарым деп отурат. Барболду да калбайм. Рахмат сиздерге. Биз болсо дагы бир коногубузду чакыра алабыз. Сөзгө Airstyle сулуулук компаниясынын директору Рыскүл айым сизге. Рыскүл Намазбекова.